Hai hai lam song norok Kokborok ni tekan entertainment YouTube channel khazan marketing song norok marketing song norok je NSP jeta portal ni jeta ketal jeta raida abno tui norok bakka saima ko bakka saima kana je OTR apply ma khayo nong janjani mobile number reference number phekana reference number phayanga kai register khlai abono mane register khlai reference number na hoya kanai OTR khlai pai OTR mane ajagao face authentication khlaya kanai ajaga OTR number by password mane thangnai tongno manya hanga kai mane neng a OTR by password tongno kri hanga kai neng NSP eba national scholarship portal neng ajaga thangai apply khaimaya taklai ni jeta raida katal abono hanga phaji asako collection thangya taknangno phunuknai je Bahai ke je taklai 2024 to 2025 जों je scholarship ni bagai apply khaine eba stipend ni bagai apply khlainai kendro of video person paithakra nai tongdi finding chenglai NSP ni nok search khlai kangko Bahai application the sub ngana ngai national scholarship portal ni phayana phaika ngakai students जों click ma khaina ngana di announce tongo eco scholarship application fresh renewal 2024 to 2025 or one time registration khaina nango OTR apani bagai apply khaina bagai amno hino one time registration mane ekyc khaina nango face authentication norok tomono rungya hangkai ang norok no video description no link rinai Bahai ke khlai gabon bagai phadi student no जों click khaina click khaika hangka kai no o jaga o norok nugi manane apply khaina bagai hingka naidi o jaga o oro announce tongo hingka OTR tongo hingkai OTR bagai OTR login khaya kanai password dok sanamani ekyc khai paidi hingke apply for scholarship norok nugi man khana o jaga o login your ID and password to fill your fresh and renewal scholarship application form for 2024 to 2025 a jaga login click khadi login o click khaimani login oro kisa searching nai inke o jaga naidi enter OTR number oro one time registration number te password sano te captcha code riwi nai login khai paidi inke ang o jaga ani OTR no fill khlai rinai inke o jaga hangke ani jeta password na ang o jaga fill khlai rinai gabon yaglo hangke o ja captcha code no kahangke fill khai di o jaga o inka abon yaglo login khaidi inka login successfully ingi thangka inka o jaga guys norok o jaga kaham ke khel khaidi o jaga o renewal ke renewal fresh ke fresh inke fresh o click khaidi katal ni bagi inke fresh o click khaidi click khaiman yaglo inke o jaga o oro check box click khai I agree click khaidi inke o jaga domicile state tamo chini to Tripura he diba Tripura ka Tripura scholarship category nungbo category what nangrenai post metric ngai abo class yango 11 ni simi suru khainai ayango college jarati romjago abo ka post metric inge jejara 1 ni simi yango 10 jora borok inge pre metric kalayo inge pre metric select khadi inge application type o ngai ninga jagawa scholarship ready inge abon yaglo ngai tam khaina di o jagawa pre metric o angno no phunugliya tam ni ngai nadi ang post metric ni phunuk siwana inge submit khadi tangi hingkai ani sekangni ani document dokri just nong phungna bagai ang kono student ya inge tabuk abon yaglo ngai do you want to proceed to click khadi ang no post metric ni phunugui tongo inge please go to my application page to complete your application process so inge no abon yaglo ngai sengta ma khani yango proceed to click khadi mo mobile ngmani bagai screen chigon khainugo desktop ba hingkai obo kopul kai nuknai proceed khadi proceed khaiman logi no o jaga o details fill khaina phayana o jaga fill application tai withdraw application tongo nini tomung no application khlai thani wo sayarok ngi thangka hangkai ning withdraw khaimano inkai o jaga withdraw khaimano inkai tamni bagai withdraw khainai o jaga sungo region dok siya kanai ning khaimano inkai jung da fill ji khainai ya ba fill application no thangya kanai fill khainai application thangdi fill application phaika hangkai ni bumung rok ni mani bumung rok joto no fill up khaijak o jaga phaina ni date of birth ikono boro nugi makhana ani bumung ani gender bumung
gender hingke o jaga date of birth tei father mother's name joto tongo community tamo hingke ST ke ST OBC ke OBC o jaga ready religion tamo ang to Christian dika hingke o jaga annual family besok annual family ang o jaga 72,000 dika hingke aboni jagolo nung digital mane kuno handicap da hinchingo hingke new hingke aboni jagolo French profession tamo nini bomo khatam khlai hingke ang o jaga service kai service kridi hingke ang o jaga others rinai hingke any of friends not elip hingke obo not applicable ridi hingke o jaga district select khadi khwai hingke oro rural sidi hingke rural mane je para tongnai urban hingke town dago tongnai hingke sub district hingke khwai village o jaga sungo tamo o jaga chini hingke to o jaga posim belsorang nai house number tamo house number hingke to chini 81 narika hingke pin code number tamo oborika hingke next khaine hingke please fill all required nichawa ang jaga 7 next khadi hingke o jaga o naidi school institute o jaga school search khlai hini sao hingke aboni yaglo stam khaine state second select khadi district select khadi hingke oro school ni bumung suyei search khlai jemon ang o jaga Ratanpur search khlainai Ratanpur class 12 school search khainai gornu record ni phayo hingke guys naidi je norok tabuk je khlainai rok norok kicha tongra di tamni bagi hingke website to kisa gunugul tongkho o jaga course rok phainai abo school sok select khaika hingka kaini rule nong rok seinai abo rok joton suipaya kanoi o jaga o document upload ma khainai hingke no form joto fill up khalai phunuk maliya tamni bagi hingke o jaga institute code rok sanoi tongo hingke o jaga o seimano o jaga search khai code bo imano hingke o jaga o code bo phaiya nu record phaio hingke ang joto no or search khainai ka nu record phaio hingke o jaga o search name khaiei mane school ni bumung khlaiei ang o jaga nek search khlainai mani hingke o jaga institute ni bumung phaiya hingke tongo jemon khwai government boys school ono search khlaidi o jaga o phaiya hingke obo bufuru borok collect khaina saimia verified khaina saimia hingke tabosuk jarti hingke musuk jarti na apply khaimano tiyang badbaki thangi maya hingke next video no phunuknai jeta full bo bahai ke khlainai hingke tin baga sukno norok video chajaka like share comment khlainai tapuk dai hambai।